lagu dong. Ada lagu. No play. Wak, no play. Ini ngabon nih. Lu kan citakan apa? Lu ngancitakan perawatan kan? Wih canggih. Lu ngancitakan. Dia ciman tuh, hah? Dia manci tuh. Aduh, man telepon nih. Aduh. Man telepon. Aduh, sombong play. Oke, ya. Kira-kira nanti kita atur posisi. Masih bincang-bincang 10 play ya. Tunggu 5 menit, oke? Terima kasih. Nyanda dok. Rahasia. Adi mau kejang janjinin dok. Yang penting kalau mau puputu, oke. Oke. 50, tidak ada arti, silakan. Play. 100 second. Sip. 100 Kalau second. mau, silakan. Kalau tidak, saya kembalikan puputu. Percuma dia yang labos kini. Beli bedrok, main. Baik 100 bang ini. Angga geneng ngalipes 50. Ya, Udah. 100. 100. Oh. Kalau do jani tagih setengah bopes nih. Cek mundur bang. Cek mundur. Mundur nanti lu pulang. Tenang ya. 100 yuk, Mak. Hati-hati kan ngomong nah. Masa ngomong kita yuk? Ken. Masa kita nyet segede itu? Sombong. Itu tuannya masa gitu. Segedeg ge. Ibu Putu kan istri pertama. Benar. Masa kita istri kedua ngomong? Benar. Siapa nak sakit hati? Siapa nak sakit hati? Kalau saya begini cak uyak. Iya. Wasit. Tadi wasit. Main oke nah, Dok. Blak. Ken. Hati-hati lah ngomong nah. Hah? Hati-hati. Benar. Jani tawangi. Negara hukum. Boleh banyak masuk sel nyai. Tong, nyai suka ngebutin soma awake. Buen nyai ngelek-ngelekong ben orang apa marah. Nah. Pih, ngalih kini, ngalih kitu. Iya. Ya namanya kepotongan awake. Ya namanya potong. Enten, hah? Enten ulah nyai ngalih kini nama. Hah? Yang udah nyai solahnya beli. Kini solahnya beli. Boleh pakaiannya. Ya boleh pakaiannya. Kengken caro pakaian ner-ner. Oh, nah, tuh, no. Ya ner-ner. Hah? Ner-ner. Memangnya gue pikirin. Kasihan deh lu. Kasihan deh lu. Ya udah bisa memuaskan. Mak nih. Oyok. Masa miyagan? Ada bapak cekedon aki miyagan. Papa. Rindu pangliu ngalih kuranan mereka. Mak dia kan mengugut dah sini. Menci dari anak buah sing lah kena nang melarang. Saya kan nerima uang aja, yang mana kasih uang itu saya berani urus gitu. Dong subuh aja cinyalan sudarmo dab nih. Niken benah ken peleh bekenah benci nih. Bodap yang waduh. Besekan tau. Yang madu miyagan naknya gitu. Ya. Besekan kena cil kita. Besekan yang ada. Anak buah sayang ciman cipis. Bos cikudeng mangpis. 50. 50. 1 juta, tapi ngebon. Padun 100 ciman pis. Bos kudu mang nih. 100 kengken cine. 100. Datang. Oh, 1. cengkeh. Oke. Ajin tebal bungut dolar Udah yang ngalih tua pes, nggak mau bungut tuh. Ida Makasih, Bos, paman makasih. ngancuk. Tuh mare bos. Sekarang ibu-ibu jangan berkelahi. Ya. Neng malu. Gae konen pragatin kine. Nak kalau ada gae nih hitung bener nih segitu. Nih aja bapak pragat ngitung anggae kan kurangnya pen-pedang kalurus nih. Pak. Nak kengken nih pengkaruan kan. Papa biu. Berapa paling canggih no? Meh atuh. Ayo. Kalau sadar kurang awake pingsan bang ya. Kada nak melalung ya dadu maklana no. Tuh nih keto mangko anggo kuranan. Blak ngatur bungutnya istri pertama nih nawang. Awak gue merasa ngebutin sama timpan lu kan ngomong beti. Yang bani ken Bu Putu. Mungkin kan beli. Bulu cablang. Ragam bagaimanapun sebagai istri, bagaimana kekurangannya. Jangan kita emosi, kelebihan jangan kita bangga. Kita bapak punya bisnis yang sibuk,
Raga dukung nak ke bapak nih kengkeng banyak lancar. Oh, gitu. Iya, jangan Keluar hidup. Mengerti? Ah. Ada gaya gede nih. Ada musuh dalam selimut bos Malaysia tuh ngedeng-ngedeng basang tuh. Wih, Tuh pikir nak aja nih. Malaysia tuh. Pangseng nih usaha raga mati ulian nih yo. Nah. Jadi kengkeng cara berpikir. Dolar jak petruk moyong ini. Kat malu. Beli. Yang berpikir masalah bisnis beli ini pang lanjut, pang sukses. Yang berpikir nih orang masih kulenan beli nomor 2 punya akur jak yang sebagai istri pertama nak bendok duen berendah. Ini beler saja bungut nih. Dong apa kalian? Dong apa kalian? Nih ya orang ngapa Ini penglihatan apa sosial nih? Toh, yen cara Bos, metimbang bos. medum-dum nak badel nih. bosnya beli Dia nih. tak buguna pak. Wih, udah. Ken. Biar kan Den. Mana dia yang sini? Ini bosin, beli nih. Nah, 2 kali kurang uyut Den. Men kena cina kengkeng. 4 kali. Bo papat anda sing Sing bendado. miagan. Sing miaga yang Sing nyangat teh ngerame nang ngedepakan. orang sing nyanan miaga bos sing ngajak pulas gitu berpikir pada nengil bu gitu. Oh kadena Nyen ngalidung bareng. nyen uyut tuh jagur bungut nih. Nyen yo sadu jagur. Cang. Di sini nah, Betul. Acun. Jadi Cang melihat baca gambar. Duli menek tembok bahaya. Dari belakang kita lihat posisi, ya ada kamar kecil. Nah, jangan ke sana masuk. Di lantai 2 kita loncat. Sergap pakai jendela. Ah, udah masuk jendela. Itu kan malah omongan kamu itu. Baik jangan ada ini loncat di atas. Apa kan kamu loncat? Mang teori, neng belajar teori. Di kini caranya. Di dalam kamar. Cang mang teori. Rahasia. Rahasia nih nenek. Penjajakan, Pokoknya beres. penjajakan. Ijo lo kukos nih.